Mimi naitwa Senator Karen Nyamu. Leo ni kumoto manze. Na jinga kiaria ukamo. Gatho cia mwanya mwiroreri wa Jos Kenya TV ori githiini wa station ino jitekeria gunyitio geni nigetha tugithi na mbere gukumenyithia mohoro mothe mara marahanika kuria nenda-ini cito cio kinyaniria na kuri mwena wa Facebook mwiroreri ndeto wigie Gacambi ni cigithite na mbere thutha wa ukoro atekorete handu hanene na mundu gwitwo Karen Nyamu niwe mutumia wa mundu gwitwo Samidoh na uhoro ndekire hau ni undu mundu gwitwo kana mwanekani guthi oikaine ta matha Hinga ni areketie kwaririria ndeto wigie Gacambi na ukiririkania wega matha Hinga ari mwanekani guthi niki ndirauga ari mwanekani noti mwanekani guthi ni undu ungirora ihinda riri kuma hindiria wa mundu gwitwo watoria kama watoria amurire ku hang the boot matha Hinga onake ni atigire wira ucio wa kwanekana na agicoka akiuga ameanza upya ni ati ndagukorwo akianekana origi na riu matha Hinga ni areririo horo wigie Gacambi ni monanithitie haro nene kure nende cio kinyaniria mena mundu gwitwo Karen Nyamu na gakiuga atiriri matha Hinga, I gave up on Sue when she said that she knows me and that I am gay and that she will strap me from behind. She is the SIE unit of Shameless. I lost my earphones so I didn't watch. Ni akiugite ati matha Hinga ni agitaire earphones ciake na kiugo video iria yaira iria irakihusishaga mundu gwitwo Gacambi akeruma kana agikia ndeto ndito kwi mundu gwitwo Karen Nyamu ndena bahatika ukorwo amiona na riu agakiuga ati yeni ateire mwihoko nake thutha wa ukoro augite ati ni akiui mundu gwitwo matha Hinga na ningi agicoka akiuga ati matha Hinga ni kati ya andu areme makoragwo thiini wa gikundi kia Thedekia giuga Thedekia ni urakemenya ndirakimaanisha ki na maundu macio mothe nimo magithite na mbere kwariririo kuri nenda-ini cio kinyaniria na ndikiuwe murereri haro eno urakimioira atia wigie mundu gwitwo Karen Nyamu na mundu gwitwo Gacambi tanjira thiini wa comment section nigetha tukorwo tukiaraniria hau na tukiona ne kaida kangi gatari karaya.